wa ward ya Njia uria nowe munini wa spika ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru Mwendali augite uriti ngugi aja Meru ni bwagirite rungu rwa wathani bwa ngavana Mutuma. Ali akiuga kagita kakawira Mwangaza guti untu bwombikaga ni untu atagwatanaira na atongeria bangi na iringirite ndebe nande akiuga ari na ngugi ya kuonania iria ombite kuritira kariba ward ukumania no chore bwawe na ngavana Mutuma. Edwin Gatobu ni akurikithia. MCA Mwendali wa wondi ya Njia Gembe Central na nkurukiari munini wa spika mbungene ya kaunti ya Meru ariuga Meru na mono wondi iria atongeretie ni ainyiri no tongeria bwa kaunti burabura oka igitaria ngavana Kawira Mwangaza na kuga gutekyo baguneka nakyo kinya kiriku kiri thau. Miaka ithatu ni aurire utheri ti sawa sawa, lakini Biblia ni bigaire inya yonto yu athira bionde biariro ngiye na mainyo Murungu atucokeria double na uni otorinji yetu. MCA Ali nore uriungite kire kanisa mwanya mwanya wondi na ichita Revival Pillars Muringena na Methodist ya Thamare na gutarabo monyume ya bunge akiuga gitarere antu ba wondi yo bambiriti kuona matunda ja thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa ngavana Mutuma ntwithinkia. Muka kwithirwa twina cibitari level 3 ire woko ara campaign, kwithirwa twina nyumbera tuwokirwa ara farm ire witwa the Meru Safe Home ikumenyera antu bara betu bena mahitaji tofauti hana bara batena aciari antu bara betu bena mawathe tofauti tikiama kinene muno kiama kinene sana kinya laine nde tukuona the first vocational training center witwa Njia Vocational Training Center, the first one na Limuru turonera university mbere yembe Njia wo ndio witwa Mariara Cooperative University School of Agriculture murgena yoyo yete kwa Thimoro twaro yutona roi danganga tuona roi endi turaero itangi binge 4 bina 10,000 liters in gavana tuina kithima giki mumonea tuina kithima kia Kithare tuina kingi tuito kuthura motorone muthia nonekete kuguna gikundi gie kurubangwa tenora Thamare na tenti akiuga geta nambere kugwatira ikundi wondi na iji wora twira tumurombere favor na kwenderwa kwa mwathani kenda komba kuona bibinge etoretaira our MCA. Thank you very much, we appreciate twasikomboranithia kenda yomba gututethia kurenya assessments yetu cia kanisa na kubwithia project iringi kurubenda kubwithia ndene kanisa itwayite bandombe tent yu narware nkubaretera tent ya 56 na 50 na kakwa ikuwa nkendelo support group cionde ire Njia twena group i kwenda mantu maingi muno kwena group tuyite kwa Mburi kuma next week kwena bangi tuyite ku support na tanks kwe bangi tuyite kwa gas cylinders na kwena ikundi nya bya vijana tuyite kwa instrument cia kuina Antonia Weru weekend kumegembe ni Edwin Gatobu.